Nengah Ardane man anyut-anyut di tengah pasihe, sawetara 3 jam mekelone di subane sampan ane penekine gulung ombak nganti ngelinggep. Kejadiannya ento lokasene ada 1 kilometer uli pesisi Bunutan, Kecamatan Abang Karangasem, duga Selasa 24 Agustus. Rencanane Ardane anak ngatuin bule uli Slovenia, ane madan pelorian rensak ke tengah pasihe lakar diving. Saget sampane membalik. Suut ento misi angin baret gati. Kedua lantas ngelangi ke sisi nganggo jaket pelampung. Berbekal Bunutan Imade Suparwate ngorahang, bulene maluan selamatange ajak nelayane Madan Gunarte. Yen Ardane konden tepukine dugasi ento. Sawetare jam 2:30 sanje, nelayan ane lenan ningalin Ardane anyut-anyut di tengah pasihe. Ardane lantas ketulungin ajak nelayani. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Basarnas di Karangasem I Gusti Ngurah Eka Widnyane ngaku di subane nerima laporan, ia lantas nunang personil aja alat penyelamatan. Agetne masih mekedua korbane selamat, ulian tulungine ajak nelayani. Tim Bali Express ngelaporang.